Sawubona mlaleli wami lapho ngasekhaya, ngithi kuphi nakuphi la usilalele khona ngiyakubingelela, ngiyakwamukela noma ngabe usesitimeleni, ebhasini, ebhanoyini, noma ngabe ukuphi, noma ngabe ngaphansi kwamanzi, noma ngabe ukuphi, kwasifika yonke indawo lapho ukhona nathi sikhona, la ukhona nathi sikhona-ke sikubingelela sama ngegiya nje eliphezulu, igiya eliphakeme kakhulu. Ngithi mina ngi-top notch, wena unjani na? Lapho ngasekhaya-ke ngizoloke nje ngiqhamuka ngiza ngama-episode lapha kwa-YouTube channel kuwona wonke nje umuntu osilalelayo. Kanti-ke umuntu omlaleli njengamanje umuzwa laphana kwaGumede endaweni yaseKhonobha emaflethini. Ngithi mina hlala nathi lapha kwe-DMG TV4, laphana kuzolalela-ke i-DMG online radio, lapho-ke uzothola khona zonke indaba ey'hlabahlosile. Namhlanje angize ngamculo, kodwa ngizokhuluma nabantu kuphi nakuphi nje la osilalela khona. Ngithi sawubona. Namhlanje ngizothinta nje izinto ezimbalwa esiyibonayo nawe nje oyibonayo lapha ngasekhaya zenzeka, njengoba nje ubonile lapha endaweni yaseGlibberlands kade kutheleke amasosha, nalaphana-ke endaweni yaseKhonobha kube njalo futhi. Ngithi kuphi nakuphi-ke la yini khona, mina ngizothinta nje iy'ndaba ezimbalwa, kanti ngizothinta lezi-ke ey'shisayo. Angizile-ke kodwa ngey'ndaba, ningathi ngizoxoxa iy'ndaba, cha, angizile ngey'ndaba kwenganza kwethu. Kahle-ke nje into engize ngayo nje la, ngize nokuzokhuluma nabantu ngifuna ukuzwa ukuthi abantu bathini, bona bayathakazelani lo msakazo, bayawuthakazela, bayawuthanda, bathi awukhule noma bathini. Mebethi asishone phansi sokwenza njalo, mebethi asikhuphuke sokhuphuka, sokwenza nje okushiwo yibona, ngoba kahle thina umsebenzi wethu ukuthi sisebenzele umphakathi wonke nje jikelele iSouth Africa yonke, emhlaba wonke, kuphi nakuphi nje la usilalele khona. Ngithi mina senzela nina. Kanti-ke siyazizwa iy'khalazo zabantu abaningi, bathi lento kufanele yenzeke nje, ubona nje yenzeka kanje, ingoba thina vele-ke kubonakala engazuthi uhulumeni akanakile, ngoba khona laphana iy'klipasi-ke sayibheka laphana-ke insizwa beyikhuluma lapha nomnumzane ubaba uBhekicele, ithi inina enhlula ulawula isimo, ingakho izinto zinje, nina niyakhombisa nje ukucwasa nakho-ke. Okay, angikho-ke lapho ngisaqhubeka ngisabheka phambili. Mangabheka kahle kuthiwa no, inina enibhebhethisa naso isimo esike emhlabeni wonke jikelele, ngoba anikhuzi kunaloko nifaka impi, nithi abantu bengabe bengezwa nibathumelela ngamasosha, kuyaliwa. Ingakho nje izinto zinje, kanti omunye ukuthi nje lento le yagcina ngo laphayana-ke uthi lento le yagcina ngosuku nje isikhathi saMandela, kuyongena uMandela, kuthiwa lento yagcina ngalesikhathi into enjengale. Kanti-ke ngifuna ukuzwa ukuthi wena lapho ngasekhaya uzosishayela nje kulezi nombolo ozoyibona lapho, usendele i-voice note laphaya kwi-WhatsApp yethu, usendele i-voice note futhi kusasa mengabe siqala nje sibuya. I-voice note yakho izobe sitholakala khona la emsakazweni wethu online radio yakwa DMG online radio, but the power of success. Ngithi nawe-ke sondela uze ekuphumeleleni kwempilo, right? Sorry-ke ukuphazamiseka kancane-ke laphana, the power of success, bathi amandla empumelelo, isho kanjalo-ke nje islogan salaphaya emsakazweni wethu, umsakazo ohamba phambili, umsakazo ogijima negazi, umsakazo wabantu, umsakazo oluntu. Mina ngizokhuluma noluntu nje kuphela, right. Ngifuna ukuthi nje kahle nje abantu-ke abahlale nathi ngoba thina okwethu kubaphakela konke abakudingayo, konke okunomsoco. Kanti-ke khumbula ukuthi-ke njengamanje mina-ke ngiyaphuma kanje ngenyamalala, ngiyabaleka. Kanti-ke mengabe usomabhizinisi ufisa ukukhangisa ibhizinisi lakho, sondela kithina njenge-DMG Entertainment, DMG TV4, DMG online radio. Uzosithola nje mengabe wenza njalo lapha ku-Facebook DMG TV4, laphana-ke kwi-WhatsApp uzoshaya le number 064 9946103. Kanti-ke laphana kwi-Facebook noma laphana ku-YouTube uzokwenza njena-ke nakhona uzothi DMG TV4, la uzosithola khona-ke. Uzokuthola nje kuningi okuzobe kubekele wena. Nina njengosomabhizinisi sondelani, sizokhangisa amabhizinisi enu
kuphi nakuphi-ke la ukhona, wenze sure ukuthi uyasithinta nayizo-ke iy'namba njengoba kade ngiyifakile nje kusukela ekuqaleni. Iy'namba zakho bezikhona, ukuthi ayisekho manje kodwa uzothi uma ngabe uqala nje ividiyo yakho ekuqaleni uzobe usuyayibona lento engikhuluma ngayo. Ake ngithi sign out, izobonana on our episode elandelayo, but nje le i-episode nje yesibili. Ngifisa ukuzwa abantu indlela abayithakasela ngayo i-radio, abayithakasela ngawo umsakazo, abathi nje no thina lo msakazo siyawuthanda, thina lo msakazo sifisa ukhule, bathi online radio ethola lapha ku-YouTube kuphela. Nawe-ke lapha ngasekhaya idlulisele kwabanye, mengabe uyithola nje mane ushare, ulike, uphinde futhi uthinte ibell ukuze yonke i-episode engenayo la ifike ngqo kuwena. Kanti-ke abathi bafisa ukuthi iy'nhlelo zikhule bazosazisa ukuthi iziphi iy'nhlelo abafisa ukuzizwa, kungani bethi iy'nhlelo bafisa yikhule, iluphi uhlobo lomculo abafisa ukuluzwa mengabe siqhubeka nomsakazo wethu, siqhubeka nokunisakazela mphakathi waseNingizimu Afrika. Ikuphi enikuthandayo, ikuphi enifisa ukudla, singanidlisi into eningayithandi. Kanti-ke khumbula ukuthi la kuzophinde kube khona isikhathi la soshutha khona ama-model kubizwa ukuthi unobuhle esingakwazanga kuwashutha ngenxa ye-COVID-19 egasele eNingizimu Afrika. Kwaphinde futhi-ke kwathi ngesikhathi bekufanele siyoshutha ngesonto eledlule kwaqala-ke lo mbhidlango oke waba khona sangakwazi kuyoshutha. So njengamanje-ke silungiselela ukuthi mekuphela inyanga sihamba siyoshutha, sishuthe ama-model, sishuthe abantu abathi no thina sizimbali zomhlaba, sizimbali zezwe. God bless you all. Another hits jam from WebLoaded.com. Aleluya ilambata elakhwilizwe bawo. Aleluya ilambata elakhwilizwe bawo. Aleluya lodwa elakhwilizwe bawo. Aleluya lodwa. Aleluya ilambata elakhwilizwe bawo. Aleluya ilambata elakhwilizwe bawo. Aleluya lodwa elakhwilizwe bawo. Aleluya lodwa. Aleluya ilambata elakhwilizwe bawo. Aleluya ilambata elakhwilizwe bawo. Aleluya lodwa elakhwilizwe bawo. Hallelujah, lodwa elakho bawo. Oh bawo, oh bawo elakho bawo. Oh bawo, elakhwilizwe lifana nemvula eyehla phezulu yehlele emhlabeni. Athi lowo nalowo ophethe imbewu atshale ahlwayele, ngoba kaloku lilizwi lakho, ngoba kaloku lilizwi lakho. Ndithi elakhwilizwe lifana nemvula eyehla phezulu yehlele emhlabeni. Athi lowo nalowo ophethe imbewu atshale ahlwayele, ngoba kaloku lilizwi lakho, ngoba kaloku
hits jam from WebLoaded.com. Elakho bawo elakho bawo Empire, 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 Nango kupenes, eseve zingantis, kutulu zingantis. Nango kupenes, eseve zingantis, kutulu zingantis. Nango kupenes, eseve zingantis. Sifika amabhoss, zabo khiphi no penes. Ngani ziyahayis, sengisho ukuthi ziyamemeza. Yewena ngusakazi, last warning ngiyakhuza, usizoshaya indlu umugolozi. Nango kupenes, eseve zingantis, kutulu zingantis. Unukusine kokujeqeza, imbumbu legongozi. Esiphephelo siyageleza, singena sesigoloza. Safika nafohloza, lengoma iqeda amakhala.